Kuhari nikada ne otkrivaju tajne sastojke svojih jela. Tako će tajnu svojeg lonca skrivati i Valentina, ali ono što ona skuha neće završiti na blagdanskom stolu, nego na božićnom drvcu. Moram priznati da sam ju našla na internetu i onda sam u stvari eksperimentirala sa više tih smjesa i ova se pokazala izvrsna. Priprema nije opće dugačka, samo treba određene sastojke umiješati i smjesu skuhati. Ova arhitektica u svojem domu već godinama projektira božićne dekoracije. U stvari je to počelo kao izrada božićnih poklona za obitelj i prijatelje, a puno ljudi se onda zainteresiralo i onda je sve to krenulo malo ozbiljnije. Za početak Valentina pomiješa sve potrebne sastojke, zatim ih miješa na laganoj vatri sve dok smjesa ne postane dovoljno gusta. Pa najbitnije je da se smjesa ohladi na dovoljno nisku temperaturu da s njom možete baratati, da se ne opeče, a onda slijedi sama izrada. U svoje ukrase Valentina je utisnula i dio obiteljske tradicije. Ideja ukrasa je bila da budu dekorirani nježno utisnuti neki elementi. Eksperimentirala sam sa više stvari, ali i tako je stvari bakina čipka došla pod ruku, tabletica stola i na kraju je ispao najbolji efekt koji sam mogla dobiti. Sve što možete zamisliti ona može izvaljati, ipak postoje njeni omiljeni oblici. To su stvari razni oblici koji dolaze ili s motivom čipke ili glatki pa su onda dekorirani nekim drugim elementima poput skonca. Da se njene ribice, kućice, borovi i zvjezdice osuše potrebno je između 5 i 7 dana. Prvo sam počela brusiti sa rašpicama raznim, ali to je bilo dosta dugotrajno, a onda sam si jednostavno priuštila poštene alate. S obzirom na rezanje kalupom, njihovi rubovi nisu glatki, a htjela bi da izgledaju što ljepše i zbog toga ih obrađujem. Treba jednostavno skinuti prašinu s njih i većina ukrasa koje su sa čipkom, oni su gotovi, jedino im fali završni premaz, a neki ukrasi još idu na vezanje koncem. Za posljednji korak potrebni su joj zlatni ili srebrni konac te igla. Prolazim jedanput, ali je u stvari konac već poduplan, tako da nije potrebno prolaziti više puta. Shvatila sam da je najbolje ići točno po redu rupice, znači u smjeru ili od smjera kazaljka na satu, zato što onda ispadne najurednije. Dok marljivo završava svoje ukrase, Valentina mašta o bijelom Božiću, jer upravo ta boja u njoj budi posebne osjećaje. Pa ovo je jedna moja ideja Božića, jedna snježna bijelina, nježnost, jednostavnost. Ja tako doživljavam Božić. U stvari želim kroz svoje ukrase drugima dočarati tu ideju. Ukrasi su napokon spremni za pakiranje i put prema raznim božićnim jelkama, a iako smo tajne sastojke morali zadržati za sebe, to ne znači da vi po svojim receptima skuhate svoje božićne ukrase.